wacu umetengwa naye Mungu. Hakuna mtu mmoja mwenye maji mazima kabisa. Tutakusanyika huko kwa raha penye mtu mwema sana. Tutakusanyika na Wakristo wenye moto wa maji mazima. Tutakusanyika na Wakristo wenye moto wa kama tuamini Yesu, kama we, kama tupite, kama moyo ni meupe, tutafika mbinguni. Kama we, kama tuamini, kama moyo ni meupe, tutafika mbinguni. Tukaribu yako na kuona mtu. Mungu atatupa na kutusaidia. Tukaribu yako na kuona Mungu atatupa raha. Ai, tukaribu na kuona Mungu atatupa raha na kutusaidia. Ai, Mungu atatupa,
itonde papi itonde. Dezi mani cyubahiro. Aho. Turashitse neza. Wanasa tkuze. Kiza kubwira nyina abantu bazatarama. Iyo abandi bagiye mugasigara muri bake. Numuzo munezerwa. Dezi mani cyubahiro. Hallelujah. Wanasa tukuze. Abana abantu bakunda kuveka. Tutitaye ko tube. Tuye gusubiramo. Noneho hindura. Shyiramo agasirimba. Sotoka mu kiwacu. Ijambo gere arema kagufi. Ndabwo. Gashiremo bazoshiremo. Muhindure. Nimara bakobwa iyo ndi kuzina naba bakobwa uti. Ndabakunda ndarahwire. Abana bato bari gusimba uti. Iza nkuna ngo dusheshe na. Siko. Lazima tubaye. Hallelujah. 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 Ndumushitse hano ariko naze gutaha. Buriya imyuka nimenyana. Imyuka nikundana kandi imyuka ikazirana. Amen. Hallelujah. Atukuzwe. Abonzi arabo tuziranye bakeya hari imiryango twaje hano mu rubanza ariko shimira Imana ko indege yatinze kugira ngo umunsi tubane. Hallelujah. Atukuzwe. Amen. Nukuri sekunda comment. Vuye muri Indiana nkora umurimo w'Imana mu itorero ryitwa PCC. Ruwe n'umushumba witwa Nkunda abantu. Paulo yaranditse aravuga ngo ibyiringiro byacu niki cyangwa ibyishimo cyangwa ikamba ryo kwirata. Aravuga ngo si mwebwe se imbere y'umwami wacu Yesu Kristo. Nta kindi tuzirata. Mwakoze sinovuga ngo mvuguye n'uyu ariko kimwe nta kwibagirwa mufite sound namanitse amaboko kabisa. Hari gusugera ahantu ugasanga sound kamera nk'uwacuranga kuri radio cyangwa telefone ya Nokia. Sound system imeze neza rwose. Nagize ubwoba kaza nongora uriya mugabo niwe tuziranye ukuntu muyobozi agakunda aratunyotorera gucya bukeya gutaha udatanze uzumira ngo sinzi ko nuvuga ejo tuzosubirayo hari abandi bagabo twari turi kumwe bagiye kubera izindi mpamvu ariko shimira Imana hariho bashiki bacu twabonye ko tumaze iyo tutabonana ariko igikuru n'aba Yesu abadata. Hallelujah. Hallelujah. Imana duhanwishe. Sawa. Gashiramo. Shema nari. nyinshi ibitabo bikaba bikeya yagera ngo mu rugo agasanga hari izindi nkoni turumva rero kugira ngo nseke biza bishango kungora ariko mwebwe nimba mwarimu ataragira inkoni ziruta ibitabo mumbabarire mutunge Yesu mwishime muryoherwe muze mugendana mwumve mufite fye ico cyifuzo tugisengera hari abakristo benshi bakaranyaraje bicaye hariya batazi uburyohe bwa Yesu n'icyifuzo cya kabiri udupapuro nico kintu abantu babohuke bakunde bamugire bamutunge. Na Bibiliya iravuga ngo mwishime kandi ndonge ndavuze ngo mwishime. Yanje nirihinduka wino mwana wa ugomba kuba He said
ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, nagarumu rugwibeshe ibuze irabikora, rurema niryo zina rye, nagarumu rugwibeshe ibuze irabikora, rurema niryo zina rye, nagikome imbere yahawe izina risumbaye, nagikome imbere yahawe izina risumbaye.